Litan kang masal on sinaduna kutok nakri police personnel mari amasung misam ohum sokli Urkhol district magistrate na ngarang midang pung taretagi matam kaktana curfew getting matam kri nahan numidang pung tararom tarakpada Urkhol district ki manung saliba Litan police station na kon mapam mamada kokizo gi miyoi khrada torch light kapsla I haiduna tangkhul gi miyoi ma koki na ha ohum na yamna thina phurak parigi soktuna Yengang Pokpi Primary Health Center pukatuna laikana khraba matung ngarang su nungthil dagi hauraduna numidang phawpa furup ani ki marakta khutoknaba phutnarakpadagi police na laksinduna khamdoknaba honabada Litan PS ki personal mari sokli amasung kangluk amagi miyoi amhumsu soktuna laikana khri nahan gi thawdo osi thokraba matungda furup ani ma kilusing basing amasum CSO singi marakta yasinaba puraknanabagi damak ngarang nungthil punna phaminaduna wari sanaki adubu wari sanabadura laikhai tana yasinaba puraktingai gi serakta Manak nak nalai basing dagi numai maru kaya kap thorak padigi nakalani gi marakta ngarangi matau gum namu hana onsin aduna khutok narak pane hari adumaina thoaning da thawdo si makata na tholak padigi IGP range 3 DIG ningsem basumamadi Urkhol district police ki ASP yauna mapam asida sangsilaktuna amu hana miyam ga loina mi pham pangthoki adumaina ma nakalani gi marakta yasina pa purak pangam khiti thawdo si gi matangda Thawdo asigi matangda Urkhol district police ki control room da ngarang numidang pung 8 taruk tarak par telephone tawduna hanglubda miyoi khradi nungna panbadagi sokle habigi pawni phangle adumaina ma sap report ti phangdre raki police control room digi akupa marol phangma ngamdabadagi pauksi mana Urkhol district police ki ASP da ngarang numidang pung 8 tarak par telephone tawki adumaina ma ASP ki maikai digi telephone pakhalakiti seraksida Urkhol district magistrate Asis Das na ngarang numidang pung taretigi hauraduna Litan gi mapum punamakta BNS 2023 gi section 163 gi subsection 1 gi makhada curfew gi athingba thamle hari athingba si makhata na order ama thoktriba phawo sanagani athingba si thamlingai gi manungda Litan gi miu amatana masa gi yumdagi mapan tholakpa amasum makhalamati law and order kahangadaba thabak singsa tharakpa yaro hari Amaromdana athengma phawpada nongoi kapkhibi makhon kaya amasung yum khara mai thakibagi saktam kaya ama social media sing viral oirakli Sor honma nungairaktabadigi MLA Balte Delhi da laying lunaba air ambulance na pukri Chief Minister Khemchan una hauduna pu Balte na farg halau aina nahak halak pangai khigani haikri me ahuming bisingani ga kungo humdoi digi haurakhiba kanglop masil gi tamthiraba lan gi thakdok sing yamna toina thokpa matam oikhiba numit amada matamdugi Chief Minister na kaurakpa meeting amada saruk yaruraga mayumda halakpagi lambida sakhangdobasingi mof amana taurakhiba attack tigi phibam luna soktuna matam sangna Delhi gi tungan ba hospital sing layingdur lairakpadagi haksangi phibam khara fogalaktuna April 19 English ngani ga kunga manga da sahi ani gi matungda Sursampur da laiba mayumda halaktuna Lairakhiba MLA Bungjagin Balti gi haksangi phibam soksilakpadagi Garanungtil Imphal airport gi air ambulance amana Delhi gi Medanta di Medicity Hospital Gurugram laying lunaba air ambulance amana pukre MLA sibu Imphal airport gi air ambulance amada laying lunaba pukre haibigi pau phangbadigi Chursampur district hospital deploy taba police personnel amada hanglubada MLA asi nahan nungthil Chursampur district hospital admit torokibani laying sangaduda mark admit act torakpaga panthadana intensive care unit ICU da thamduna laikatna khihari adubu maki phibam lusilakpadagi ngarang nungthil Delhi da laying lunaba Imphal airport gi satnabagi dama Chursampur thadokre haina phungdorakhi police personnel tuna mahaki matangna makhatana akupa warol sing khanglamdabadagi pauksi aduna Chursampur district police ki ASP da telephone tawduna hangbada MLA asi
nan layeng sangadu admit tarokibani haiba wafamdi achumbane rakhi ma ki haksang na kari karam nuai tab leibadagi hospital adu admit tawbano haina hanglubada ASP na ma ki medical report ti udri adu manama sor honmada khudong sada bakra leirakpadagi ni haina khumlaki adugi MLA sibu Sursambur district hospital dagi Imphal airport tamda ambulance ta haptuna pubada Assam Rifles na ngak senduna pukhibra haina hangbadadi Assam Rifles yawi duga Sursambur district police yawi ngarang thilpung ohumlom tarakpada Imphal airport kidama Sursambur thadokibani haina khumlaki amaromda MLA sibu air ambulance amadi Imphal airport tigi Delhi tamna pukhibagi matangna minister gi secretariat tigi thadorakpa chirol amanadi ma me English ngani ga kungo homdoi gi Imphal thokpa violence amagi manungda phibam luna sokhibani amasum mahak Delhi da matam sana layeng luraba matungda Sursambur leirakhibani hadi ma ke haksangi phibam ngara nahan suksilakpadagi Sursambur Medical College Hospital pukhatuna layeng sangadugi ICU de admit tawki amasum Chief Minister YKM sana numidang supermarket haksangi phibam monitor tawki amasum nahan gi ahingda Imphal dagi Sursambur tamna life support ambulance ka loinana doctor singi team amasu thaki hari teleconferencing gi kuthang Imphal dagi doctor singna Sursambur Medical College Hospital gi medical team sing kusamdana mathau ta thabak sing pakatki adubu phiba madura hakthengdana minister na thaudang loduna Thalon Assembly constituency gi karakhiba BJP gi MLA sibu air ambulance amada layeng puna thorang takhi nahan numidang dadi ma ki phibam luna lekhi hari adubu ma ki haksangi phibam phagalakpadagi MLA sibu Sursambur Medical College Hospital gi ngaranung thilpung ohumnom tarakpada district adugi deputy commissioner ga loinana purakhibani mahakpu BJP gi MLA ani Tongbram Robindro amasum Sanjam Premchandrana Fogaukso ikhaidigi Imphal airport phawba ngak senduna purakhi hari MLA sibu ngarang thilpung mariga minute kullom tarakpada Imphal airport ta Chief Minister YKM san okladuna mahakpu purakhiba ambulance manungda kakhatuna wari sarakhiba ga loinana Chief Minister gi maikaidigi pu balte na ba pungpha pharaga hanbirau aina nahakpu halakpa ngaikigani haina phongdokhi hainasu sirolosina makhatari makpu kiba air ambulance adu Imphal airport tegi ngaranung thilpung mariga makhairom tarakpada Delhi gi damak paiki hari panmaya bari bungjagi balti hanasu Manipur lega ki minister oiramadana tana Ferjol district ki Thalon Assembly constituency ki ST degi ahumlak mai palakrabani kumja English ngani ga kungani thoi pangthok pataragani thoi suba Manipur legislative assembly gi mikhalda makna khwai degi naknaba lamba oiriba NPP gi khantang Tauksingbu Supmatagi board Satreka Yankaiga Matu Henduna Maithiba Piramani Magna Delhi gi Apollo Hospital yauna layeng sankrada layeng lingaidet thengnakiba khudong sadabasing ma ki loinabi Moinu Balti amasu masanupa Joseph Balti na tuan national media gi agency singda phungdokpa lekhibani sakangdaba miyoi singi mop amana mangona satakiba attack ta maki maigi sarukhra phibam luna sokhibani amasum mid oisu sokhibani hari aduga matam sana leheng lakpada lupa crore ama henbigi sanpamsu sangkre hari UKLA na deputy CM Nemsa Kipgen amasum MLA Khawti amadi ngur sanglur February kun phawgi manungda resign tawna bakhan agency Paugi agency ama oiriba the Northeast Post na torakpa report ama de United Kuki Liberation Army UKLA na Deputy Chief Minister oiraba Nemsa Kipgen yauna sitting MLA humda akan wafam phongdorakpa ga loinana thasigi kun phawgi manungda makhoi gi phamsingdagi resign tawhonana ba khangalak lehari agency sigi pauna hai Nan UKLA na masigi Central Committee gi warol ni haiduna tholaki ba chirula mada Manipur lenga na kuki zo miyam gi apam gi mayukta thabak tawre haiduna su anop lenga ta maral sirak pagaloidana lal haulup asina deputy minister oirabi Nemsa Kipgen amasum MLA LM Khawti amadi ngur sanlur sanati bu kuki zo constituency sing mihut oibi gi matakta state lenga kusamnai haina maral sirak lahiri lal haulup asina final warning ni haina suphungdokladuna makhoi ohumna tha sigi kun phawgi manungda makhoi gi phamsingdagi resign tawgadaban haina su phongdorakle hadi karigumba wafam asi thabak to onthoktrabadi makhoi bu miyam gi yeknaba singni amasum lautunaba singni haina laubaga loidana capital punishment yauna ahpa sarak pigini haina su phongdorakle hadi
ꯁꯤꯑꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯏꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯋꯦꯗꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯍꯨꯁꯝ ꯑꯜ ꯇꯍꯟꯅ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯋꯦꯗꯥꯒꯤ ꯃꯇꯧꯅꯦꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ 5ꯗ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ 5ꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯜ ꯇꯍꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯜ ꯇꯍꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯜꯂꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯅꯕꯤꯟꯕꯨ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯗꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯣꯟꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯥꯗꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯨꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2025ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12ꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯟꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2022ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 23ꯗꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2028ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 17ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯞꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2028ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯏꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ (MPCC)ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ (CLP)ꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯕꯨ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ (AICC)ꯅ ꯅꯧꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯅꯧꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒ ꯑꯦ.ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯁꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ
Samrai Latpam Premananda mas BJP Manipur Pradesh ki hauzik General Secretary oirib L Deben singbu kya gi mingsu nauna President oirak yaba singi manungda panari Manipura maite amasung kokiani ki marakta ungkhatna duna lairibagi sapsaba waroisin puraktuna mapung phana santida hanjinhanba ngamdana lairibanina singa masum tamda maite amasung kokiani ki khunsingda ningthina sangthok sangsin tauba tauraga thabak toba ngamgadaba nungba SG MLA Dinganglung Dipugang Maibu BJP Manipur Pradesh ki anoba President oina hablakadra habigi wafamsu Housing Party manungda mingpanari Manipur ki Housing Rajya Sabha ki MP oina lairiba ningthau sanajaba laisemasu ma ki Rajya Sabha ki tam loisilakpana BJP Manipur Pradesh ki President oihalakpa yabasingi marakta mingpanabadi yauri BJP की सेंट्रल लीडर्स ने BJP मणिपुर प्रदेश की हौसिक लाइरिबा प्रेसिडेंट असिगी महुत्ता अनौबा प्रेसिडेंट अमा सिनगनी हाबिगी इंगित पिरकपदगी पार्टी मनुंगदा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइननबा सेंटर की लुसिंगबा सिंग याउना लॉबी तौनबा हौबसु याउरहेना पावगे लेखुनसिना फोंदोरखली Makhan area da matam kaktaba ban hokre Makhan area chief chairman association Manipur na konba laimakong singmangda Oiphei gunda kharagi thawin sindagi nipan sabu Gorkha regiment 8GR na samuk konsarama masum ke lungiram gi khunja sing sathaki ba ka hen ba thawong yening da phungtokladuna khudakgi matam kaktana total ban chatabokre Makhan area chief chairman association Manipur in Information and Publicity Wing na press thokpa chirolamana hai February tariki nungthin pung taragani thoiga makhai trom taba matam da nipan suba GR leima khongi kangmuna sathaki ba thawong adu akan mamon kanem tawi samuk konsara mamasum ke longwiram gi samjaraba khunja singna sirs ki conference ama yaururaga halakpagi lambida loni yada mamong na namduna leima khong singmang 8GR personal singna leima khong area da leiba wifi gunda kharagi thawin sindagi namduna lephanki Security personnel sing lamen tuhen ma miyoi sing adugi ayaba yaudrabadi get hangba ngamloi haina phungdokhiba adu ikai ningai ne masum madu constitutional authority sing hakthengna ikai khumnaba manghanbani haibu wafum association athamakli masi lo ngakna satliba democracy satpu khunai amad yaba ngamloi dabane masum masi khangduna lethokpa ngamloi haina palladuna leimakhong area da leiba wifi gi Miyoi kharana insilag sa tharakiba thawng adu lamda madur ing tappa kahenaba masum nena tahandana ba sa tharakba khongthang heba wafam sirol duda makhata na sthamnakli shiol aduna hai sa takiba thawng adu miyam gi thajaba masum national integrity da sawna singna ba thawdu oduda Ministry of Home Affairs amasum Manipur government na khudakta miyeng sangbiduna mafam adura law justice amasum constitutional order lehanana ba thintadana thabak lokhanana ba association demand tawri Indian Army na ngamkhai lana drone bombing sa tharakpada juntara penadri India ki Army na Indo Myanmar ngamkhai lana drone bombing tawduna landabada Myanmar juntana leba adugi sovereignty ngakpa ngamdri haina akan mamong yaningda phungdok narakli Myanmar gi news agency Mizima na report tawkhibagi matungina February amagi nongalamdai pung 3 rom tabada Pancho township ki Yaithayok khuldi Indian Army na drone bombing tawduna landarakhi hairi Masak maming haidok daba maphamdugi naga politician amana Mizima phungtokhiba amada Myanmar bu maning tamalaibak ni haina claim tawjari ba junta gi lengak singna ngangkhai lana landarakli besu ngakthok ngamdri haina marakski yonglo nari be China Thailand amasung Bangladesh kumba leibak singda hanjin ngangkhai lana landabi gi phiwa masi oiramnabadi kari oiramgadagi haina sauning wafam sumana phungtokhi democracy satliba India kumba leiba mana International norms and standard thugai duna leibak tu gi hauju oriba military gi aswan ba sigi khudong saw lauduna violence sathabani haina naga politician duna phungtukli kholasigi khunja ujin yai kauba amagna Indo Myanmar ngamkhai marakta leiba pham amada bom da pokaki confirm tawduba source amani thaudok tu mi ani shiki masum ahum na sokhi hari Indian government na pistok tawksi habi yadabadi gi NSN ke yung ungi kangbuda pressure pidun attack tu torakpani hainarabasu Myanmar da lengak ni pizunta na leiba adugi misam miyam gi punsi lanthumdi ngakpa ngamdri habisi nakhai sengle haina naga politician aduna Mizima da penaba phungtokhi
ꯇꯦꯟ ꯇꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯈꯨꯃꯛꯁꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯁꯥꯄꯝ ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯖꯤꯠ ꯄꯦꯚꯃꯦꯟ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯕꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ